I te whare pāremata a Ngāti Tū Whare Toa i te rā nei e wai tohu ana i tā rātou whakataunga tiriti. Kei roto i te whakataunga nei te mana tuatahi ki te hoko i etahi whenua i roto i tō rātou rohe. Tai atu ki te 25 miliona tāra pūtea pāremata. Nei rā tā tātou tūte tōranga pū a Eruera Rerekura. Kei te ara takina tēnei whakataunga e te ariki o te iwi a tā tumu te hiauhiau. E nui ngā take kei mua i te aroaro. Ko ngā take kei rongi i a mātou, kei rongi i ngā hapu o tūwhare toa, ko ngā wāhi tapu, ngā wāhi tūpona. E āngai ana te nuinga uawa take ki te whenua me te kaitiakitanga. Ke whakahoki mai te kaitiakitanga i rongi i te whenua, ke whakahoki mai te rangatiratanga kei rongi i te whenua. Kia whakahoki mai tō tātou whakakotahitanga. I roto i te whakataunga, ka tukuna atu i te krauna e wakapā a kātai, kārua e pūtea pāremata 25 miliona tāra. Kā toru, ka wakauki mai ngā wā i tapu 32. Ko te ngako o tō tātou kaupapa, ko te rangatiratanga. Ka mohio a muri i te e ai ki te kawanatanga ko te ratification, a muri tērā ka mohi o tātou katoa, ka pēha. I remain steadfast in my belief that this settlement must be the basis for Ngāti Tū Whare Toa to make a paradigm shift in how we organise ourselves, manage our affairs, and set our course into the future. There's a complex, if you like, set of relationships between Ngāti Tū Whare Toa and the Crown, and that is why I applaud the great work done by your negotiators within the iwi to see what can be done to simplify those arrangements in the years ahead. E wakataunga tiriti tēnei e tāpiri iana ki te 2 miliona tāra i whakawhiwhi ai Moana Kreme Ngahere. Eruera Rerekura, Te Karere.